na shasi abo awia na no be yedin e free prem to brebrim ho ade kro no ene ntia na wa hye nso na enwumren so wo kire se wie mu bejo ewie mu brese ne bisia kwene da mu ni nyina da wada roma eno na medi mu amane de ama wo no awia ahoden wo soro ene ene ntia na wa hye nso Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo Etumi every Nazareth yaba Rameze Yesu Maje kwadu Mumrame Me sign e kaiwo say that's why I wore the heritage month no emu Anunti adie bia bia no there should be some touch of Ghana where diane unsuo ana nsuo ne foreign one oh yes nsuo ko betimi anka kopa romo na ena romo no krebi wo ho de ya ye de galamsi asay ensa ase nyina ensa asirimu adodode ene ne papa ewo mu nyina no ye de galamsi asay no pesami nkuminya enano ana eye 6 March no ene ebra behwe babia befa bia no obi eto yen ara ya asase ni eya abo denden ma yen nyina ya tutu saa anwom no a ade a chin ye no ya san a go back ya revert back to yen negativities no yen bickering no yen backbiting no yen nepotism chronism no ya san a go back to it tribalism, ethnocentrism, tribal bigotry, and only as I go back, you are reverting back. May God have mercy. Corruptible society existing in insatiable way, and we pray that the good Lord will have mercy on us. Yeah, occasion. Human beings near the Ghana ha. Into a Ghana manti. We will continue to talk about Ghana, but mabusumi we come. That is all. We all revert back. Yeah, develop taste for the Western world. One more products. Into se bidibini ni ye wa Ghana ha ne yan trama who made in China. Ghana ni ento. Na Ghana ni kura no yonko ton ade no oko free no agu company no owi aro asan ka che so yokwadwofo ene ye ne erade hu ye mmobo corruptible society existing in insatiable way, and we pray that the good Lord will have mercy on us. Bibiam so ye ni bibiam me yadane ye boni ayefo esenanum an okai wo. No wonder say former President John Dramani Mahama oka kire Ghana for o se nche ni ere fi ade e no kre e she Ghana ni enum an okai wo o tere ne nsa na wo di tumu an okai wo o tere ne nsa na wan fa ntumu biemu a na afi o hewani nkanche ye insatiable bibia nso yen erade nhunu ye mmobo corruptible society. Asofo nsuro nyame, imams fo nsuro nyame, nananom nsuro nyame, yen so yen kuroma, yesusu obia nsuro nyame, obia ye de ope ye kekare ani manyame sompa anopai onyankopon egusu a wo frɛ yen sɛ ye bedan yen ho afiri yakwam bɔne ne ho sɛne na no na chronicles ɛka no o se mo bedan mo ho afiri makwam bɔne ho na mafa onyankopon ɛde na ye mu wura ne magye nkwa a ɛhɔ no bɛbɛ mu ɔmayi ye brɛ ye si apene enyo obia na abo ye dua wo ye suban bɔne no ɛno na ebu nkama for mine so mfinhia dua sensia ni 66 years ye pa ye ho ye hunu yasene mu ye kan say party bi e wa ban mu be na adwene se wono ne ye kan tia no enye wono nko an ye kan tia no ye kan de tia party a ye nya wo mo political parties ye nya wo mo a o mo nya akwanya na wo mo nyina ba ban mu no wo mo ne ye kan de ama wo mo ye keka furi wo mo an ye keka de ama wo mo
Yesuba nye ne yemisi ye ho se MPP ne NDC na info ne wom eyenya CAC fo no a eyenya Pentecost fo no a eyenya Methodist fo no a eyenya Roman fo no a yenya ne ye political parties ne mu eyenya nso ne Yesuba nye papa yi Awurade nhunu ye mobo. Oh God, have mercy over this corruptible society existing in insatiable manner. We pray that you, God, will have mercy on us. Yeah, man, before we are we are quick to blame, but we are not ready to receive when people are blaming us. Enti Ghana anye ye nyina meti ha yi mede so bone bebo amanyofo. Ne mom na me nso mi wura fi se me nso so am ye nsem kyero ni no. Me nso me wa asede bi e wo se me ye. Asede ne sen. Enwo se me kopenta abo space de hye. Eye tuntum a wo se me sekyere na meka. Eye kokwa wo se me sekyere na meka. Woni me de ntia. De ntia ye ntimi nka no kura nyina ne ye ekom ni sikani bre. Because ye insatiable hwe nso ye ndi. Enti ohunu no kura no a na wayi nani ato nkyɛn onka because wakokan ɔne ɔmanyoni no a ɔno na ɔma ne bidie no wɔne ne benya asɛm ɛne nti wɔnka ɛne yɛdie nyina yɛdi akyire ɛne yɛma ɔmo fans a mfaso bi ani so Awurade nhunu yɛ mɔbɔ. May God have mercy and deliver us. We need it. Yɛtiri mu ɔden dodo. Ayana me pese mele mete ne se ye frɛ ho Kristofo eno de ayana me pese mele mete ye ho saa no ye ka ne se ya na ye nwane muslimfo na fo mo ho adi ye ka ne se ya na ayifo no malamfo na fo mo ho adi ye ka ne saa na wo so me traditionalist fo no ma fo mo ho adi Hindus fo no ma fo mo ho adi omo practice Buddhism ne kenka ho no no ma fo mo ho adi ye nyina enya Kristofo nko a ene womo a edi maya fi kura wo muti o mo mpese be hu amanim no kura no wo kura no mudi bone ne pa akese mo de maya fi akura ni ti wo hyehye trials be 3 wo mu wo ahwiri wo adenye zongora ne yete ne yehunu ne da bia ma no o pia frifia no de maya fi na kuru ni ti a oduru kwan so ano waworo no ate asem ye nyina ye bo oman no until say we will begin to appreciate say we have a certain responsibility to undertake to make sure that we position Ghana at a certain pedestal that all of us when we reflect we will be proud of. Oman ye kurekure mu say obreso anu ewuko san say Mr. Politician unyanye na adwene se wono wo den sesan bi ba e na yen so ye te oman ni mu no yenyanye ya adwene se yen so we are ready for change. Na ene yesi ye the digitalization diaba onipa da sani te office se ono no oba da ben ene wo de digitalization de ba be yi anu aduane afiri ho ene nti aboro no wo bo e wo office ho onyankopon ni wo bedi ni se ne se ne fata. Ghana month, we need to sit down and reflect on our solemn pledge for this nation, the pledge to ensure say yama oman ekwana ni no anopo me pesa will reflect it. Oh yeah, Ghana ni reflect on those solemn pledges, and it is about time we reflect on them. We renew our covenant, our commitment to this nation. Okay, so what that's what we kwani uni asedi ho o wa asedi maami a wo to aduane onso wa asedi o man chechire no fan yoma panu a waduane no na wutiri mu odin dodo ena no maami bia ye che no e wo kofodua maami no djuma wodie ne se ayi makono ne apro no agogomi pie firi mu ba no entosi no ne apro no agogomi bu ni mu gengengen no eno na maami no osesa na odi akofi didan mu no akwa yam ubisa so de beden no odi aye hyeto eni nti kofodua mo a munim kofodua yie pa no total filling station ho kofodua totals no e doso but nia e wo ofrene say odi ko commercial bank ne ho no mo no isi wa hu mo ana mudi dokon wo ho no nyina ne hyeto a mu tafre mo nsa nyina no ma me ne gogome ne mo we ne saa no wo ye nipa bone ni no onya kwada o
Oye maame pani pa. Owo be se 67 or so. Na ye chire ne ebisa ne se maame aden. E na ono susu bi so mo se na mo nso aden. Obo man ne fom. Okum mu nipa. Na ye bisa baabi ye okokọ yam ade ne se na obeyam asembe na moka kire no o se ye obeyam he Ghana for sa adonke no eni asama afo ne adonke Ghana for adonke odi ma asem nsisisi ya abo mi hu sino woni na na ha o ni enimu ani uhu ye na asembe na akoka ye moye mo ho pasem sura asem for Ghana for ye nyina ya ho ye pasem esura asem ni ebisa enia ya okọ babi okoko yam ne se na ode sa de ne ba ya asembe na moka kire no ye de ode ba ya ye ka kire ne se nia wo ye ne nye na mo ya mama no ode kọ asama afo ye ndra ye kwatigu wam su birim wam yi no obi kura hu se sojani no am buru na kunu kura no obetwam obi hu ya obetwam Ghana fo suban no emfa ne ho enye ni nwia ne ya kire na gina ho aye birim no eni nti won ko okra nko bisa se de ba se na me nkoka ne ye mebome na me nkoka ne ye mekumi bi na me nkoka sa adonke ene ani da ho bone no Ghana fo sa sunsum na te ye mu no ye nyaye a asem kese ye beto yen ene wa hu asa manfo ye se bi akodi ni mako obi akodi ni mako na ponkyere ne uhu na no to ye vim wo mo pa mo ma hu say yes ye de aba ne fa wa mu ba bia won sanru no won se wonu mu sa ase akokono no obi hu ye pa wa anka ene de sunsun so de aba no na maami ate asesa mako eniema gogomi wom na obeyam no okwabrane nso so age ahwie gu machine mu ayam ni turododododo e de ama maami so onfa nkokum nipa na ye chechire krampa sa papa na wosen ye chire ne papa ne tantan so because wo boa bone we accomplice sa suban tantan me de me nkokan ya ye me me sa Ghana fo suban bi no mo anya ya wo man no ebebo se to they say yes 66 years 66 years da ye celebrate in 66 years kra no network ye use MTN ni nyina tiko se fun etiko be 3-4 hours. Meanwhile your Ministry of Communication wo mo na telecommunications yi eche wo mo ase was wo mo twi kasa bi ka kyerem se masa ene 21st century yentimi celebrate your Independence Day, and on that auspicious day no na my networks ateteko. How could you people sunshine onka because our shares you oko sunshine no beboka pesemin kuminya corruptible society nyame asem na me ka kire wo no ene nyame asem e share that trugu krata so na dane nyame asem original papa na me ka kire wo no yenye ye hu aduru na yekura suban bone Ghana fo ye suban ye kura yenye suban papa enya ne party net so no e ka ne nko Ghana kra nka amimfo emeto nhye ye nsu mekunyen enya ono party net so no omampanyi akufu ado emfiri ne party mu no anka kukura nsi empire a wote ho a wo bo no wadwene nya dwuma enya ne party net so de bibia bekoso wo Ghana ha nya papa kopem se ne John Mahama ba betena kodwa no so no de bekoso wo Ghana ha bia nya papa Omom pie cram fam Magana. And now so for being more my politics ya wura omani ase ama. Enya ne party net so no so obebom pie party Magana. Wanye. Ewurade nhunu ye mobo wate. Ye corruptible society dodo. Society ni corruptible. Ya adwene nye. Na no ya se COVID yaba. Na nkrofo gari ya ne te Ghana ha no mmere santin ye no ni pada sani o magari olo nka so na de nam 30 cedis. I mean, how wicked can you be? Ubi so am say die ntia am say gari ne ho aye den na gari ne bo odin aye tum ne bo say gari ne ho aye den na wini bia jaye mi ni bi posi ba chew
ɔse gari ne ho ayɛ din oni bi ne watimi aduadua mu ano akwakonya bi ɛne nti no asum boa kɛse no de ato so saa sika no udi ye ɛdeɛ na de abrɛ wo se wagye ye utimi di si dan wo wie ye Eradi nhunu ye mobo corruptible society. Oh God, deliver your people from the hands of the wicked people. Deliver them. Deliver us. Eradi saye nyina yare ne wo man no ye yare. Wo man no ye yare. Ye yare. And I say this without mixing any words. Ye yare. Ye yare from the head to the toe. We are all sick. Ye yare. Ye tirimu odin. E come di yenua ye be prefer se ye sika no e be ko gba kwasampa bra because ye wo baby a ye buo se ne wa brain wodie na se ye orientation no ne ye de ahye ya adwene mu no ena no e baby a ye buo ye se e wo me ene e wo yen se nti ye tete yen a ye ba ne nyina no ye de sebe nkwase adwene na de ahye ye ntirim se e wo me na e wo yen ense and inti Ghana ha ye nisa sumsum ni say yen kambom ni yenye bibi obi apese ye friend CEO nanso so ene yi se wo hwe Nigeria fo esu ne ban ye kura Nigeria fo a pe Nigeria ni ba akopɛ ba Ghana ha na we ne ba ho so no Nigeria fo be se 10 20 no odo mo aba ukọ enkran a soto no ane boa kese no Nigeria fom tumi kom hubom ebi wo ma nipa be ye num no mo nyina we di kakraba na mo de akọ rent store no Ghana ni di ono nko a obetiti ni mobire mu a ode no ono nko akọ store no because ono obi meche ni e de ase ni tirim wa bra wo nyini ni se ewo me ene ewo yen ense ni edi aseri tiri mu abra ye tete na manaba ne se wo ye oba na wo kwa aware na wunya eka eya wo kunu dia wunya sika dia fa bra fie bahunu adwembone a edi ase ye ntiri mu firi ye nkwala abre mu o and you know it has been part of our orientation. We have been psyched with this mentality no man be da akora nim and it is a spirit of cooperation, spirit of say let's come together and think about something, let's come together and do something, you know. And on nka Ghana ni ho ono nko e boabo sika no no ode akopɛ bibia ye ono ni nwa nka mom eno na am ye bre you obi a person ye boss e wo Ghana say ye form association bi pa eno kra ni nipa leaders mienu bi edi animu no bo nso o madidi aye se peche ene mo we teacher unions yi teacher unions no one way di animu president of NAT, president of NAGRAT, president of CCT hwan hwe o mafu o ma de tete ho o wadan wo huriye no onnom onu ni nwia bi a ya to ne de na kohye paga kura bi ase wono tinkran te air condition V8 mu e san edi sa onipa ni sika na abenya hoto unya hoto da biara da corruptible society existing in insatiable way. Already wuni ya mama adwene nye 66 years. Let's reflect on how to renew our solemn pledge to this nation. Our commitment to the nation is to ensure that we improve upon economically, socially. Ene yasa di bibi kula san be hye in society ni mu a kane ne pane di enim senka o maami ni sika o papa ni sika kura nka wo fa wo ho nka wo fa be boa wo ene eni ho enobwa kane tetetete no na enobwa ena nakuafuo yi wo mo de ye omo adwuma koko yi ye sungu ono mo a na ye de enobwa ni ya frɛ na ye nyina yakɔ ni akɔbɔ na ye bo koko no ye de aduane asi so ye wia ye nyina ye didi kama ye wia ne ache obi asadin baako ye nyina ye de anije e de abafie but ne bisa ho se e wo hɔ ana eni hɔ ayira because ye de ahye ye ntrim se menene kɔto nsa didi ekuro kokume na ba bia sese Ghana no chinchimaduru no wudi agrokro bi beku ato atwene simple Erade nhunu ye mmɔbɔ
nyame asɛm a de brɛ wo ne no Awurade nyɛ yɛ ho adwuma na ɔmfa nhyɛ wo tirim sɛ woda na ade akyi wo na wo ya brewa na nsan asɔfo ni preachi a yenya kan adwaman ana mrewa no akyea wo mani de hwɛ mrantie ne mabaawa no na ne wura firi nso ɔno nso so wo ya brewa na nso e konkonsani ene mrewa nyina wo sen ko mo ye mrewa ranke ye koba ne abɛkyea mo nana ene wo de kwasantemem no kɔfrɛ obi nana ɔbɛpa wo tantan so adan ya wetwa ne ti nti yɛmfrɛ no ante wetwa ne ti nti yɛmfrɛ ne daavi mo Awurade nhunu yɛn mɔbɔ na mo ne nkɔlɛ ya tu egu jeans ne so ɛna mo nyinaa mo hyɛ na wo hwɛ ababa wo sa abrewa bi pa asra wo de ahyɛ jeans wa wo manyina wia ma wafu ya tie gu wo senka wo hyɛ atade kata so na ɔno nso so twetwetwe ne trousers kɔsoro wɔne mmaba wa ne edi kyempɛ Awurade nhunu mɔbɔ yɛ response de beto aso de ama Maakye ne dwumadie ne din Ofori me Obuoba Ofori Amanfo and I am reflecting as we celebrate Ghana Month. Yen reflecting reflections to the yeah. Do that sober reflections. Not take your accounts so far. My uncle fast post. Here we are. Yes, I air to us so. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Ghana Madishima Munyina Kwabasun Kumbi Ambra AHENKAN933FM so good year Musamra so Yatnasia. Your then Samana Eba Midin, Eddie Joshua Kabina Ejenim, Ubeti Yosef Faji and so and Cafe or Brumpon Pokuari, Raymond Achete Ratene Ben Mauli, Umunebwa, near the Seminole and so Abijao, and they anopaid Kino, young Fasida Emma Jubilee Hospital, Dan Nanya Kachiro, Se Oyari Upababy Aji Ayarishe ye, among Yadwanina, and so Timmy Etwaira, and one any Jubilee Hospital Copieme, Nafifa and Yeno Yaridoma eti Tunina Copium, now Monche Intuasian Tempaso. Emfa Emma Ebia Obano Obeso Bedaho na fa doctors nya nurse fo ejina so ehwe 24/7 ma yare wan so no etimi etuira Oba Jubilee Hospital a ebetimi aboa o sa kwan so ebia lab na pese oye opese o check na se o blood group na se no blood type a oni abusuano nyina mo join a bepiem o Jubilee Hospital afi pharmacy ho edura o pato be no benya bi enso ato o Jubilee Hospital antenatal care postnatal care enso wo de ma emma ma wo wie na fe emma omo afafuru no afa theater enso ho pesa o ye surgery so operation bi na pesa o ya bepiem na fe Jubilee Hospital yenso yemboa o sa ekwan ne so afa maternity enso ho o ye ba afafuru pesa ndie no midwives ejina so dandan wa ma oboso no beso no ba wo afa ho afa ba eno ene Jubilee Hospital. Afebia wonso no afafro peto opeso twa scan ehunsa akra no oye oba oye bema prostate na etiti wo opeso twa scan ehunsa ne nikase ye na asi afa aya enwa ene Jubilee Hospital yare bi ache usuro fere so bedi nkomoda kire unua ebia ne no be kan kire be de be kye no na edadwa so na obi anso e kan bia be pie ma your cancer unit a o betimi ene aka wasem de kire mo na bibia anso etimi akofan e de amount tete na fe nkire betimi aboa ma sa asem na twetwere obo etete no etimi efru so na bibia so etimi akofan ere ama wani ne ne hwade a unhunye ade benwa unhu ewa kira unhu a eno ane Jubilee Hospital afefele no pa bia no nchochi ekoso ere ma diabetes ene hypertension for no na esedua na mobedi ndua mbadom na bebo ma yarewa no so no etimi atu ayira efru mu so kanti wonum tedua na opato bia no benya bi ato adi enso ewa Jubilee Hospital oba no kita insurance ye beje na ya hwe yi number na 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645
Yes, and then Anope Emfa Emo Yeshase and Femfree UEFA Champions League and rather matches now as a second league, you know, and so a top feminine Pima say and Eco Benfica Etnafi Ebokanu Enum Emma Club Brugge and so a Kanubako aggregate no Ecoria 7-1 and it's Benfica a qualify a comini Alfie Chelsea and so Etnafi and a Borussia Dortmund at the Bonnie a Kanseri Koreano Nessa Chelsea Shemino Ama Dortmund and to me anti canon and in T aggregate no eco 2-1 Chelsea and so I qualify a call a year homonym and then Yame Ayaduma 8 p.m. no ya dear Bayern Munich at Tenafi and in Paris Saint-Germain at the Aboni FA Tottenham was paid and so at Tenafi and the AC Milan at the Abonia way UEFA Champions League matches at Tofama Midimu Semino at the amount. I feel the UEFA Europa Conference League national games no ebi eba so na say na esi ekoye the round of 16 no first league game back on the bar so Lazio etnafie ama AZ akma ko twa na kani menua Lazio enso entimi antisa ekani bi elho avodo ni chioma na say the CAF Champions League no say ina ebesi akom the Malmo Garant ebetina say on USM RJ na the bebo ni sa game no 1 p.m. afemo star so betina fie no ni TP Mazembe enso at aboni same time 1 p.m. na sa game no eba so afe no na eba Bobo Kwandin na the El Kadra ebetina say on Saint Eliuli Popo na the bebo ni afe Kara so betina fie no ni Pyramid enso at our time of Sabrina no now River United enso atena say no ni Bobo Kwandin at the Montema Mambi enso at aboni afe Young Africans enso ni Real Bamako at Bewin Tamso afe the Bills Norris enso ebetina say no ni Asek Mimosa enso at aboni Future FC enso betina fie no ni Farabat at aboni sa game where 7 o'clock where game sabaso or the CAF Champions League no emu and be a top feminine saying I say esi Ekoko Al Hilam do manatena fie ebo kanimienu ama Cotton Sport and to me ante kan huruya etena fie ema Raja Casablanca eko bomba kanimiensa ema omutimba ko simba si shebako ema Vipers and so and to me ante eye ekano ukupima Zamalek etena fie ebo kanimiensa ema Esperance of Tunis and so ete kanumba kwa we eye CAF Champions League matches endra top 5 dimu samno ade ejao afe yempiemu ewo Chelsea Bobo Konma Brantia Bakwa Chelsea omo hwa nim so betimi stand the contract de ma Chelsea Brantia and then Mason Mount anim sa Brantia dia teams bebre na enso dia Brantia na Liverpool enya twomute de babonten sa Brantia no sankebe ya omepiemu Liverpool no me second famo me no kase dia Newcastle enso atwomuti omo sa Brantia no mu hia no hwe ball Brantia na bobo piemu Newcastle betimi aboa ma bia enso etimi akoye but still na Brantia de Mason Mount still no eligible so betimi asan extended contract no at ma Chelsea Bobo no Yemrebu ewo Arsenal na ni komo efa Brantia fe Gebre Jesus Brantia no ekoko prayer ewo mbre ekwemu ewo kata World Cup na se no na reporter eba na sa Brantia si ade wa sha se honde no enso abaye papa na ene Arsenal etufan akopemu ewo Portugal akobo esom game kese pom Sporting Lisbon ere ekobo ni na reporter eba na sa Brantia ya fe Gebre Jesus no ane Arsenal team no enina eko na sabetumi bobi no ene mrene krabia ene ebeche di musam no ede ejao na no ada kwesiada no na Liverpool omutina fie Anfield where fortunes favors the Braves omni Manchester United na di ebo ni ekọ wiase no na United omuda form ekanum enso ema bako kra omantimi ante we no abema eni papa ndiane Eric Ten Hag oye coach Sherman Manchester United na eni subribri odwen ho onchiase enso ondwen ho osi team stone na so team top players be shem na be bia so team ekọ fine edema United boboko no enjosi Oremo Ajax Amsterdam the former player ni din Mohamed Kudus yes Mohamed Kudus United ayo destination esoko enye Everton na say ne no enye Southampton so atiase inti United so ne na Brantia din Mohamed Kudus omhwe gosa Brantia Prugum ewo Ayasa ne no omu ehia no o se anya no nkwa o hwe Tottenham Hotspur Brantia din enso Hurricane o se Brantia ba betimi aboa afoye no si nchen a Brantia Tammy Abraham o se Brantia so be Pimo United betimi aboa ama kan so Liverpool show no omuchuo mbiewa omatimi atene results no na bia so etimi akoye edema Manchester United
Uremu our Tottenham was playing Kuruma and the Omotinafi, Omni AC Milan, Area Kensikasiapa at the airborne in Abekaya, Omokopimu, our San Siro, no, your Botote Mekanabako, a moment to me, Antin, and never put it from Akacha, Eba and a Sabrante fan, Evis Bisoma, a Brantano, Brown show to me, Yamu, Asia can be Higo Loris, and so a Brown Sha, oh to me, and Yamu, Asia can be NFL Brante fan, Rodrigo, Bentacono, and also and show to me, Yamu, Asia can, and from a Tottenham Hospital, Medimu and some Kakano, and the Ajao. Last season, the UEFA Champions League Grand Finale na Bobo Kwandene Real Madrid and Liverpool and the Ebony Korea and Madrid. Actually, Liverpool, Abo Mekanim Bako, Mentiano Boye, Ma Madrid, and Sweatimi Edge Trophy no, Edison Naso, Nasa Gamma Cosno, Yadia Liverpool supporters are Unco Pimo Paris on Compesum Remo, players no, Omabusha 4, or Mamuno Munia Nomono, and Yadio Mutimi Ekomo, pay out to Nasika Bears at £3.5 million. And Yadia Neno Omojia, Mama Sanko Fue, Omantim Enrum or Stadium Monum, Uncle Game Liverpool, and Madrid Eboyano, Nipa Bears 19,618, and the Liverpool supporters Omukachira, Omantim Enrum reporter, Yansa Akane say UEFA 4, send the Nisika Omutraye,